kurumbana migombeni ya siasa 2022 haraniria na bautwe gukurukira namba SMS inya kibugu 31 ukiambiragia na eskanano moni je ujange ja kethirwa ja kithingatira amona Nteto ira nkureterete ni Kamiti ya urimi ya mbunge nene kwendekithia kugwatwa na kinya kuthitangwa kwa akiba ibanda bya mira bakiwa kuri na wamba bonene anto au monini wa ngavana Meru kuwa kiama gikero kia Mount Kenya East nigikwanda Meri na gikanene ana gukondoria baingi mbere ya 2022 ngavana wa Tharaka Nithi kumeneria bare bakuthu Rais Weru gutetheria gukura kwa Maureen Kinya monanirie mathionge ya urimi na ndinga ya Ontere Chaigembe South na aria bako John Paul Mwirigi na gutega urimi bakiuga ni tunini na uguri bukana kwathurirwa kigina kiayo kenda yomba kwirungamira yongwa. Dennis Mugendi ni agutwambiriria Woku ni kugukinya guku nterine cia igembe gwa kamiti ya mbunge ye urimi bo bakagwa ni nyuma ya mubunge John Paul Mwirigi ya igweta na mbere oro nyuma ya gukinya thokone ya thirugaiti kanuni na maua na kuthikiria arimi lori na iko hapo ona kinya mutumwa wa minister urimi Peter Gatiramunya. We don't want to rely on the Somalia alone. But still more, I think Milas still goes to Somalia in one way or another. Atatuma atashughulikia waziri, wacha huyo amalize yake. Bali na jama ingi. Ukiangalia hiyo shedi iko katika madarasa 7 kweli. Sisi tusifanyie pesa ya Kenya mzaa. This is the chair. Tukitoka hapa hivi hata ingawaje Madam Chair, tunaenda kuandika report ya hii. Mimi nataka kusema saa hii kwamba mimi nimeona huwezi ambia watu 87 million imepewa mandate wakati ambapo afisa wa kilimo alikuwa anawakilisha ama wakati alikuwa analeta majibu, hao wakulima wenyewe wameweza kusikia ya kwamba hakuna kitu ambacho wakulima wanashughulikiwa na Ministry of Agriculture. Na hao wakulima wameweza kusikia hivyo leo. Sababu wakati ambapo unasikia pesa haijui ya shoa ni pesa yetu na Ethiopia wanapeleka waziri ambaye anasimamia maneno ya foreign affairs with your counterpart in the Ministry of Agriculture. These farmers are demanding action and they are demanding that you find them a solution and a permanent solution towards this problem. Bariuga orwanyiro minister neruro mamite ngogine otaumira kwithirwa ikigitithwa ugoti bonene kiri county mwanya mwanya ni kwithirwa uteu orwa urimi other cash crops. Di Weru TV Kagitene uko ibanda bya kuendelea mirani na kinya biashara bari uria CS Munya kwaraniria na Ministry ya biashara kenda guchwira kimera ki uthoko na kinya guchokia ya Somalia. Nicole Chabari katumenyithie kwenda gwira PS Munya na ntomwa ni atere mwankatha ino thina iranene irumirite muno thoko ya Kimanthiguru rutonya kuri ibanda bingi na Mombasa ri nuka mirete ndo cyokendia wete na njara thai tuone thoko mbere kinya tukia Somalia ingire kinya twaka thoko ku kinya twaka thoko Nairobi orende twendege miraso Nairobi itwendege miraso Mombasa akabuide binge bire ko na ingire Somalia rabo kunya bari mwasumaega mirete mu Ethiopia na arimi bari ugathina yonthe ya kuye urimi antu ba weta Djibouti kwa uwa karongo chiante mirathi atite ine Kenya inene na Somali ti thirikari ni muntu romo umire Kenya eta kuwakethia Somali ni wasiri Munya nwetire araroamia misere ma Somali ngo nete kuwendia tukasia badu tono kuma mailida to Igembe Central Beton Class Chabari Monikagea inyata kirata tocho makianja ya mpurwa bore na kiokia pia
kuringana munini wa ngavana Titus Toju rutero rwa Mount Kenya East no bikathithika nikenda utongire buboga butonya kiamene giki nanta barake kuringe tuma no to kiama kiu para torona le bai kwa turi tukumenya later on buchala officials bara bachalwa whether kuna officials bachala ba every sub county ward level all the way to the county level hakuna makosa bubukone ukira wate no tarakanire na embuka tukwenela Nguruki Titus Toju naregere nantu baria paguba tonyene kiamega PNU akiwa kiama giki kinyotongirie bwakyo botiko antu wa join PNU denda kuria no kurunya ndrona ya antu bairi emwe no pero imwana we so that's a family party so ibara go turingire tuma bobo ngwapya inya pate olo even beyond a family Nguruki akiariria jora yo are toto failure no geni lakini loka nyomwe utoni nye msie kinyomwe kaya bwethere tutukemu so kere bato hari moche mune yo ibo sana akimenire ngavana wa Kiambu no James Nyoro urokuga pagatetheria Peter Munya kuwata kitike kaunti ya Meru bana Nyoro na ugiro enenga uri atire the two by elections irachi abthi naranga bana umete ngavana Nyoro kwao na uchindwa kwenda kwa bara hari mando ya ibo yara ai tulio nya Meru bariga theria na mwanya sana batwi ni kuona antu betu assistant chief na community leaders baile ontubu kwa makini sana no ndoitabi itebugi na ikathukia society yetu kiripotera Weru TV mbeta muthuri Muriuki 2022 kiama gikero kia Mount Kenya East gikomba na migombene ya siasa 2022 ngatira na ntubangi akiaria augite Meru iri na mpatho inene cha gisiasa na ku kinyabagacho ngwataniro na Mount Kenya ya ruguru itionekane untubongwa pate gwatanirite rwari ruru akathuri rwejete ntuko inka inyume ya muchemanio jwa kemu jirajo abanganitwe ni CS Peter Munya kuaga mutongeria kinyomwe wa gisiasa uthuri na kura wa kuma Meru Murethi Gregory na Chotariria. Na nyume ya mucemano jwa atongere ba Mount Kenya kuthithika aja Meru muthenya jwa kimya kithiru jotone mutongere wa kuthirwa na kura no umwe kuma Mount Kenya East unto baretere mbici ya mpatho kone atongere ba mucejuju mbere ageni mujumbe mente South Kaduni murongere na ugete thinera nene ya mbica taije ne kwagia ngwatano katikati ka atongere ba Meru na kuria mbere matongere baba gukaranthi kuranire na mugambo jumwe kinya mbere ya gwito gucwathire na aturi kinya mbere twaria ngwataniro ya Mount Kenya East itwambe tone ngwataniro ya Meru irio ngwataniro ya Meru irio gwatuika mutongeria bonde ba Meru bara baringeri kura kinya mbere ibagukaranthi na bakari na sauti imwe gutomba gweto chwa unity na rarongo butambe to gwatanira nja ibokuigwe urankuga so itokwenda muno ngwataniro ekinya atongeria ba Meru bonka Bona tuimethene mwaja kiraito to murunge to munya tore ntore oni te koraja mono to kathuri au ibokuigwa metho yo nde thiuruko ne akurubau to ne to kware na ruga imwe rira gwatuika na tutote kwaria ruga imwe irazima twathukane maita jangana nkuruki kiruthuji bwawe tarira thinera nene mono kagitene ngaka ithurano biengerie ni ugua bagutonya garune emwe na muciaca mererwa ku mono baria bari na kiroto kimwe kia utongeria baingi bari na ugua bagutonya biamene banonera bamutang'ang'aku twethoragwo murengo jwaku jokarisa indieji na nuje weta ndego kare wa imang'ang'i kogeta guchwa murengo jwai jwaku nige utuma kwara nande ukiathukana iwa kwa baba Meru bali kwa baba support muntu fulani muturi na iba kondo form murengo jwao no tona juba iba okera ko gwatanira babange bali we murengo jujungi so gutira okethwa kwina ngwataniro ethwa tuti kwambiria nyumbani na atagutweka Meru wonde kiamene kimona ati ukira ugungi irakire maria kuri antu betho bekiamene fulani na ntege kinye kinya ikethwa kibuija maguta no tonani ngokera kongera rwareko hau so ethora ngona nago gwita no ntu twaregire gwitikania kwe muntu uteteja kathuri MP mwangana arua miaka eko miende ateteja kathuri no karirite giti kia bunge moja ingine chacha ne kagita karari ongete cukuru ya ndamene rere wandini ya mitongo kureithiria witi na mbere na kurugura mirandi mwanya iri ochocho jwa bioro bia bia kikinandi na nguruki kumba gutethira na barabate gucimba gwitita na mbere kithomo na uni na arua ndejete kubutwaria
ngoge ya kuita roof mabati ja jonde zake zara wiburu so narua ndaburetera shilingi ngiri 700,000 700,000 kamuthia kathuri murungi auga thina ya mpatho nyingi wonaga nthiguru ni iretwa ni atongeria na koguo no bwene kuma thiri ya mugongo bato twathondeka nyomba yetu ebua wananchi baba batina thina kabwe na thina wananchi muntu uria ureta thina ge community no tu atongeria baba kuona kama shinani kuma mente South nkiripotera Nteto cia Weru Betamurithi Gregory. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki ni ameneretie asiasa baria bachumiritie kurwana na spika wa mbunge nene Justin Muturi bakimuthumbia ni untu bwa gutwikithwa mwaria wa Mount Kenya na gutumiria kuruira urais 2022. Njoki akioneka kwariria minister wa urimi Peter Munya na senator wa Tharaka Nithi Kithure Kindiki ni aboritie gutumiria twanya twa gisiasa turia bakwenda kithurano nekizite na gutigana na baria batumiritie twanya twao. Samuel Gaishima na Nteto eji. Wakagita kangi gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki na theterete itagaria ria speaker Justin Muturi ria kwenda gutwika mwaria wa gichiacha wa ruterero kirima Kirinyaga amwe na gutwika rais kithurano nikijite. Kirimiario irai kuonania taka Njoki akorota senator wa kaunti no Professor Kithure Kindiki amwe na minister wa urimi Peter Munya baraba kwenda kuruirira itebia ugavana kaunti cia Tharaka Nithi na Meru. Njoki arioria achiacha babu baringe chiacha cha itebira bakwenda gaki barekane na bira binge biru makuruira Kenya kuri mange makubingira mara mangi weu lakini tukwenda kuona ule ungia gitwika tanka indo cia ukaromantika tokaringa takokaria na turia riu kogu muntu ni arekererue Ochia agumbereni ichi otheri nkuruki akiugaga ati gutirewe akaomba ukandana noe kithurano ni giku na gujanto makiugaga 2022 te ruthabore na kurutha tuone maruthe bomana na gutotata tuone no ndinga tukaugate no menyando ino ne umunkoma kuma gichigo bunge ya chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Narua twethiretwo tugikuria kiama gikieru kia Mount Kenya East gikomba na migombene ya siasa 2022. Kiama gikieru kia Mount Kenya East gikomba na migombene ya siasa 20 kama itafaulu ni Mugambi Muroki kutoka Mwirene Gembe Central. Kiama tayari ni gikinene na gikanene ya nkuruki ni untu bya watu kama hao wengine watu waliosoma hapa Meru. Ni mimi Stephen Mishobo Stage. Hapana chama mpya kwa sasa ni kama kumanteresia Wajir. Hita namba na kwetha ukiaraniria na botu gukurukira ja Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ria thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka waku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru bin katarki almaridhi bila tibbin wala asin. Ndugu zangu, kuacha nyoyo zetu bila ya elimu inyeku ngoko gwatogeni oringi kiri Nteto cia Ruthemo ingicokera ni untu bwo batu bagwichwiragia kuria magita kwa magita tuthoko tunini mwanya nterene cha barabara na omto akienda kuania mutu kwa wenja. Mwandiki wetu wa Nteto Christine Wanjero unariunganite na amona bo ne ate ni untu bwa kwithirwa ije gichunche kia biri kia rugonoro rwa mwanya tuthoko tobaita. Onethirwo ni mien na kumbereithia kire kimubete binya wirani ino miaka 10 umundi tugitaraga kiage tutumete tukinya twithwa tureaja ituciumenya na gusave ura tukumba tukwira ngugi yetu kethire thongi ya antu kachokia ngugi yekwa so te kuga ngugi kaithire smooth all the way. Kuna wakati kuna patanga challenges batukukurukira kantu kara mtu agweta aka atuciumenya na gusave. Kainge biashara ino igendaga na mathaa tababa kathita na ndio ngariongete nukuona nagwe mbicha bwekiri kwina uruti wira umwingi na umunene
ukiririkanaga wega ni thoko iti mathabuni kwaria umani wira ukumaringa njeki banene aspecto ngabana we antuda manene nonto ne boarding schools in fact to dombe yana beto school indongi kukokera ko realize anto ibona abiashara jekabe anto duni sana na to toja ko siokeria tu ngoto gana to bato jokaiya to tene into bikeja mikande kagitangwa then into bikaju kwa bigeta na wandi then itwetherenya twina otimani twetherinya twandikite sonja na nditokarea kuelewa what goes on to nyarira into be responsible na nkienda kumenya kioneki kia au kabere nontu mekarite miaka emingi bantu baba marungamana murunga moyo itumia turega gwagura ntugonto nganero gutiati batu tuije kutwa gwagiro aja kwa utisenda zibakethwa na benefit ciao ciai karo uyu tugwatanire kiri gicunci kia muthia tuthoko twa baita na ni Christine Wanjeru tumenye nkuruki. Mutongeria wa Nthiguru Kenyatta ni agwetete gituo kia nyimba kia Meru ni Meru Cancer Center ta kimwe gia twanye 10 Kenya twa kugwatanira na gwatete onjorithia banthiguru ugeni kweza Kenya na kuonjorithia twanye Nteto. Cancer Center ya Meru ni imwe ya ituo binene biere Kenya bia kurigita na kinya kuthima murimo jwa nyimba. Thank you very much. How are you? Very well. How are you, my friend? Very good. Thank you for being here. Lovely to see you. How are you doing? Are you well? All well. To tap into these, we are very pleased that the Nairobi International Financial Center Authority has teamed up with City UK to work together to develop in both our countries. And I wish to announce 10 investment opportunities that are immediately available in Kenya under the PPP, valued at a total of $5 billion, and these are the Nairobi Smart Streetlights Project, the Nairobi Bus Rapid Transport System, the Intelligent Traffic, the Galana Kulalu Food Security Project, the Mombasa Industrial Park, the Meru Cancer Center Project, the Kenyatta National Hospital Project, and the United Kingdom's Export Finance to unlock financing for British companies pursuing PPP investment. Kiama kiri Nigeria bakiuga katiba nekete mantu werone bakiaria kirigikaro na ndikiba Nteto Jumatano rukiri mushene jwa Nairobi atongire bakiama giki 2022 kebatere kuthithika Jumanne ya tariki 9 mweri jwa 8 kuringana na katiba. Of us are tenants in their vast estates, that the election should be postponed to help them carry out other activities, sometimes in human and people's rights, which through and in their countries because of COVID-19 rights, their advisory should be more. It is quite unfortunate that Article 1 of the Constitution of Kenya envisages sovereignty of the people, the power to decide when elections are supposed to be held in this nation. And that has also been envisaged in the same constitution. And this or any sort of pushing by the political class on the postponement of the elections that postponing an election in the African context that we are worried about, term limits. Postponing this election means that the current African leader also seen what this has turned out to be in Rome. And we know the early days of life presidents in Malawi and other places. And so when we put the date of the elections in the constitution, so it's after, not before the fact, so that the Kenyan election and African elections by extension are emotive. Akiaria Dr. David Kaithia ugite kiama kia Mumeru kibatere kwithirwa gitongeretwo ni Mumeru uria ugatetera Meru kuona keki ya Nthiguru na te wa kuma kaunti ingi uria ugatetera kwao. Kaithia aruga we agatonya kiamene kiria kigatongerwa ni Mumeru uria kinya ukarwira urais amona bona iyo cietite na mbere obo ciaca cia mwaka 20 ciungavana wa Meru Thai Kiraito Murungi utongorio thondeki uba kiama kia kaunti ne na ume muno na bo inyuma ya kiama kieru ya RBK ya kiaru kemanta kuthithia tiama
na ngari chia unkuma nacho itene netharai number 1 nenda tenjirera ya tumamiro tuya kwithira katukatheta ndonere goro witumirua kwina kiama kira gari kia ole kiapi yethawa Restore and Beyond Kenya itwa RMBK igatumira kiwa kyoki uni ntiraigwa sauti atongeria betu bangi barabara iguru gavana tiraigwa sauti ya senator tireka ya Meru turirwa twina Mount Kenya East aratugura tuwatane Mutharaka Mumiru raisi ateatineka au ndego meagathira chairman ogea magau agathira Mumiru agatheta ai Mwembu agatheta ai Mutharaka kinya bira bikonekana angwenda gwira bieta Embu abieta go bieta Tharaka ibyo ndugua nani bira ntegerete kantegerete okira kiama gikathithiwa Nkuluki kaithia na kuria muno kiama kiki kithithwa muno kaunti ya Meru kauguni bwakyo muno kiri muntu withire maturene bolelwe na udene muno uterio tukaria kwa ile na interest chetu ire turi antu ba Meru na turi atongeria ndene ya Meru kuwero mbare yakwa ni tafadhali tugiakurirwa twithira raya batheta Mumiru atonekana urokonekana ni mutongeria wethathia ukuonwa Kiripotera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kelvin Kimathi na bwa kariba ntura ya muruge abuthuguchia ruguru ni bakuria MCA wao kubathondekera barabara iria bakuga ni twire kubathinikia njira iu Murithi Gregory uge wa ndini abuthuguchi West Center pethirite bakiroka gataikire gutura maiga jaja barabara ya muruge na wirigiro ntukwema bakathira igari nene rira twire kwa mianka rire mpanga njire neje na kwangaratania ukamati bwanto na mirigo tukalite samuima batio kuona jate kuurio kija tonya maigene bwega ona rene ntura yojo yutonga bwa eria na urimi bonge maiga kibarine giki no athara jatwire kubekira metho mbako ijiro majani tuijo tutumba kujirwa kibanda kiria rugurwa tutumba kujiro gitwa bera tuinde idicieto na ciedia tutumba kujiro bwega ngali gwitiria aja ikalemo sala tume kwache na baruguru ngali titie ngo gitumba kwitana aja womba kwendieria ukagweria ara kungali ukinyajo twachwangale changombe twakamata tukaithia chonja ira chiri guru aja uju uria wari MCO wa ndije abuthuguchi West na wari minister wa mbeu mbiti na michatha ja thirikari na kaunti ya Meru ndaniro kiogora aromba atongere gutumira bwega tonya twa ukulitira karingo gina kubebere kinyamarata kiki bagatura ja nkulukia miriri kuthia na igariri ona ri thirikari na inya kulita ngugeje na mathaka na ntuku inkai imbici atongeria bamwe ba support eta ngugeje lakini go support gukurukira kugura mutu na nyama ta machines na resources zingi ira ciendeke pi wetu andombe MCA wetu nontu inkumenya bwe na machine cie nyacha National Youth Service chikuitongo gyo constituency yetu ndo saira cio kura maiga ichitige igweta kwenja barabara itena maiga ichitige igweta gutinda ikiri na ofisine ichireto murugi na aja kwina maiga jate okuka chija kore chija tandase antu babombe ikunogoka bete miundene ya iba umebaigwa embu yetu beje bata atutethio turanga iga riu tukoro batafadhali kira atongerio thoribo bombo ukinjuraniro mbara yakwa ndimate ni mutuma mburuka ya muruge yani sini mburuka tafadhali beje batutethia au tuyombe kumira kuma West Wandi Center nkiripotera Nteto Weru beta Murithi Gregory Ontana rojiro tulivu rwarumite na kuthondekerwo rierene ria irima bia Mount Kenya kaunti ya Meru ni rojiro rutheru na ruthondeki na utaaramu bwa iguru bwa kinandi ruri na mandini ya guchanchamura mwiri na chama ya gukuboreri na guchukia otombo ni ontu bwa utaaramu bwa kinandi ukinyaniria ukamuruki to live drinking water ni rukugwa yonthe akue na agwe to live drinking water refresh your body mind and soul.
ya Raino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira ni tuguthondeka ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muchi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati me Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Raino Mabati taratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwata Nteto nkoroki na kitengela ni 0729 628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Hachiari ni boretwe gutara na bare mwani mathomo akiaria kagita kamikire kwira kirigia kwa kire ne KCP mwaka jojo ni ba mukirete mataro amwe na mathando kuma kire MC wa Nteto yoela ya kirimiduranira mu bango jora amberere ku na bayo 5 so issue ya kupujuka wana njira ya ku critics tuiba na twabariria kenda baya ana babega rojo kwa kwenda kwa engineers kwa kwenda kwa Sanjon kwa kunya kwa ndi kwanza wakiwa kingangi kirojene kana objective of the day no abe MCLA jam wa mwana mataro ya musiari ni kyo kia chia libeto ati kumya mwana imbia kwata oskuro na kisha mwana ate wetania na rokea itala convent troyaboga ne alimu lakini be jage community bate kuma kumenyerwa na musiari ana responsibility ya kumenyera mwana enja Kuneka batirite kuguro kwao na tubago tulikum na ndito muchonkeria kadho na tubotwa na inkuya ibwega pona nkiripotera Weru TV kumantuge kebresa kisogona kebore mbita mawera kerigia kambuni rethondekete miruke agatuma Nteto twagitumi Ntemiru nikenda gutethera cibitari nene ya Meru level 5 na interview gutetheria aje ba murimo jwa asma mono bara bainganaga kumania murimo juju na ndawa itombe kubate na teji. So at AstraZeneca we are committed to supporting healthcare system and as part of our Meru County to donate nebulization stations which are used in the treatment of asthma in of health and in also collaboration with we are fortunate enough also to be among mamwiri augite masiniji ikethwa chino teri bunene no nturia jija babare ya hospitali baretwa bena dine ko barigita mashiniji jotoma mashiniji cha muno ituje dine asma ne shumburanto sana ukethwa wenja waje tone asma kwira mtu ainyairwa akare mawiki ameruke atutatu na mashini nkai ndani ya hospitali chetu lakini ntubwa support ya AstraZeneca na thirikari ya Kenya na thirikari ya Meru County tumba kuongera mashiniji na nande tokatha ya Meruke no ntubwa asma kana mirimo ngeto ta COPD na kinya twana ratira mawiki ya Meruke twetana ara kliniki ya twana kinya no tukethera mashini ngeto ekano na support ya AstraZeneca nikienda tumba kuumba kutugetetheria thina iji nkiripotera Weru TV betamudhuri muriuki. Gavana ODM Raila Odinga kwaka Kenya mutore utumirite kurira urais mwaka wa 2022 augete kya gitumi ni atongeria kugwatanira na kuritaniria ngugi ya mko ya gitumi. Mpango kikabila tuachane nayo. Tuna pango kikabila. Unapigia mtu wako kabila yako alafu baadaye uko na maskini. Wala uko na maskini. Wala wampigia kabila yao kura. Umempigia mtu wako kura unasema huyu ni wetu unampigia kura kesho yake uko nyumbani hauna kazi. Tufunguke macho bana. Hakuna mtu anatuma postcard anasema azaliwe Mkamba, Mjaluo, Mkikuyu, Meru, Mluya. Hada kule Olympic atulizi ni kabila. Nikaona ameanza kushika mifumo ya maendeleo chap ya hali ya manufacturing na kupatia vijana kazi na industrialization. Hapo ndio tunaenda. Kwa sababu kuna watu wengine wanapenda saa zote kutumia kabila zao ili kupanda cheo, kutoroka, kufanya hivi ati ndio waitwe raising their stake. Nilikuwa naongea na Weru Odinga pale niambia raising their stake. Raila Odinga for the sake of our people. Nataka kumshukuru sana Raila Odinga kwa sababu myself I'm a beneficiary of the work that you did. Kamanda ameongea kuhusu ile miaka 9 ulifungwa kule korokoroni. You have to admire Raila's
purpose. Yeye ana msimamo, si mtu wa kuwayawaya, leo yuko hapa, kesho yuko pale, kesho yuko hapa, yuko pale. Yeye ana msimamo. Kwa mtu kanya kagutura Kenya kuringana na ithimi byao bya ukaria matengi ya kwaregia kagita kakweza na barua cia gukara Kenya kere antu baru rejo rwashora bareba tuire Kenya ku siasa miguna ugete thirikari iri na kioto gya kwa kanya kagutura Kenya kiri mtu wonde uria ikwenda. I've attempted to get some of our documents fraudulently, and I have asked my colleagues at the Ministry of Interior manner. Some of them find a way of mingling and interweaving themselves, and that we allow wonderful good people like the Shona to live here happily and continue doing what they must do. From this day forward, there will be no people known as Shona. These are citizens of Kenya who live in Kiambu County. And it will not matter whether you are Shona or you are whoever, as long as you are a Kenyan citizen. What matters to us now from this day forward is that you are a citizen of this great country called Kenya. We have in place a government policy on 100%. My colleagues from Ngao, Munanisikiza, the water. So there is no excuse about anything. We have given you citizenship. For us in Kenya, your child to school. Wendiana uguri orete FM 96.4 rumuri rwa Amero. Harimi ni boretwo kugura na kuanda mbeu irithimitwe na gwetikirika kagitene kamanda kuringana na abisa wa kambuni imwe ya kuthondeka mbeu iji ni ati wandi bwa mbeu itithimi nikyo gitumi kia imera kinya kwithukirwa ni manginyo na mirimo mwanya untu bura bugatuma bage maketha. Samuel Gaishima na gutwacha nkuruki. Warira kagita kauthuraniri bamenda nonto bamanda kambirite ukinya aremi ibagutarwa barekane na ontwire bagutaraga mbeu kumania na maketha mamenda jago indi bagurage mbeu ireiruthiritwe otwiria bwagitalamu kuringana na Abraham Mukovi ora imurugamiri wa rungirwa kambuni ya uthondeki bwa mbeu ya Nabwega. Tunaambiwa na tunajua wakulima hapa wanarudia kupanda, wakivuna maharagwe wanarudi kupanda zile mbegu wamevuna. Ukifanya hivyo utapata mazao ya kutosha. Ukipanda certified seed, kwa hakika utapata mavuno ambayo ni ya kupendeza, mavuno mingi na ya kuridhisha. Ariuga gutumira mbeu ireicho nkunitwe na ataalamu igutethagia kurigiria mirimo kirimera bibu amwe na ndei. Kenya Seed kupitia kwa utaalamu wake na utafiti, mbegu zetu hazishambuliwi na magonjwa sana kama mbegu za mahindi za 6506 ziko tolerant kwa pests and diseases attack. Nkuruki Mukovi ariuga utumiri bwa mbeu irachiagirite ibotethagiria murimi. Ni kule sehemu ambazo ni joto kidogo, tunawaambia wapande DH04. Wale wako hapa juu tunahimiza wapande 624. Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.